warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa puni ko kuha lagi ang kanang kun amak mamanaw salam kalilitad na kapitpiyang naman. Ito. Banyod ni mambaginas kan walang langon alok sa pagariakan saging kaya nan ay ingdaranaw. Nagingay kon mambu mga idida apong gulalan sa Maranoso. Na siya kan ay di pililali lang nabuti pupurmat saging kutwa bubayakan ada sa takaw kay Princess sa Paundir. Ayat ni sunay mga pamilya masakan. Sa kanang-lang nirang kunay saging kay grupo iran ubar-ubar kumasa inang kakubangsa. Nakakati so kalupindu sa panadamaw lang busaran o nabanitatang ka isa suno. Kasabab sa ditatong tutatagong piyaso suara ko. Sa kati na banitatang sa isa wasalam. Apa sudah persoalan boleh kumpungan palau nak berada di mana aku pegang pirsa senang Koli pumpau anu pale Napa peketaru kono Napa ketade manape Sepagenai dine beran orang kono kagugen Ano ngayon
para bumi kakira lanting pira-pira ada kemia aribu na belinga adina sawala ada mana belayan nako ng kagihindang ko
beri sesagero kuawa minya iye Nagwa kamu kurupa di kapal dini Ku berai seperti sini Dia mengudang leden Salado se gareta Yalade parisa itu napade di pendua-dua Tamang kota resurai Iraenu sai samusudi Mite maka apa rasilani pendendingan Kata nasa mata sagropo wirana Aga samu sawiran lalu adu bersih Sama amei Kakak dia pepemenang Nagwaw sudah iri katora Puno tani tangan Pagadaran nasi solo tanaman arke Suwe dia demi na egira pagadaran Naide paganawan Nakatang Asik usia laki
ade